X32 ang den camp open computer sumpana kele iPad sumpana phone sumpana wireless controller model bale amasa pen bang boring yam chile ina wifi hi song ra kele byagina hi ale byagina wifi do mo internet network cable do mixer band connect cable ma sakuma ta ya remote control li mi song connect ball ma do ke jang na hi mixer wifi network do connect cable ke jang hi computer song a song iPad ya le iPad mo phone ya le phone to song a song agi bang wifi pen connect cable ko ma ida nga ba ke ya hi ke ina router pen do connect ball khen ja ma do ke jang ko da nga pai ding ke yam ji le ya X32 edit ni song a lo ding ma ina hi da nga pen ba X32 do connect balling mo ji lang balling mo yang ken ba hi pen ni da nga connect ball khen ja ke jang a hi da nong dong ma tun atha ka set up bi ball ding nga le ba hi ba ong dong lo ding ma ken tun ba ba amasa pa na vek pi ya ong lak ki ke jang a cancel ball ding ma auto connect ball na lo ding ke jang ya set up ba pai ding ina set up ba ya le da na hi wifi router agi bang ma to mixer zone connect ball khen ke jang a ya mixer IP address ong po da ma a jang hi pen mek ding to ke jang na hi connect ball leng ba control ki ball the da ma a yang na hi anwa ya auto connect le auto sim ben bang yam chi le ni dang jang na open ni ball ki ka le auto connect ball nga chi na ma to ke jang hi anwa ya mixer to PC le PC to mixer ben bang yam chi le mixer to PC ben ba mixer setup lim da ga e ball ke cha dan khem pe open atwa da ma ba nga PC pa na control ball nga chi na ma ai ke le PC to mixer e ball kha ga le ba hi PC pa na hi khalo atin short e ball dan khem pe open X32 la ma dong to na ki khe gop ding ma e jang a mixer da na lim da ga setup e ball sa tang ma PC pa na control ball na ba le ba mixer to PC select e ball ko ma connect mek lang ba computer song pa na X32 band control ki ball thai da ma yang pan khalo atin short ball lang dong X32 pa nin song ki khe pa ma ji da nya channel number kha de le ya nyot me lang song hwa la ma song mute ong lak pa ma ta ki chai ke le solo ma he i lang pa ni me can be open X32 mixer to nga dong ki khe ya ling ji dan ma ya to hi ya le ba laptop to X32 band wireless control ki ball thai da ma